وخلفاء حبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتعظيم الأولياء والعلماء العاملين هو من تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيم النبي محمد هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. فما نعظم إلا الله، فهؤلاء استقاموا على طاعة الله أحبهم الله وبشرهم في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، لا خوف. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذين استقاموا على الإيمان واستقاموا على طاعة الرحمن واتبعوا حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم لاتباع هذا النبي العظيم. وقد اجتمعنا وإياكم في حولية هذا الإمام الشيخ عبد الرؤوف بن علي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قدره علي عند العلي سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الحولية من أبرك الحوليات علينا وعليكم، يعود خيرها وسرها ونورها وبركتها على من حضر وعلى من نظر وعلى من أحاطت بشبكة قلوبنا وعلى جميع أهل هذه البلاد خاصة الشيخ وأهل إندونيسيا عامة، يحفظهم من كل أذى ومن كل بلاء، ويحفظها من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جد الحسن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemahan dari mau'idhah yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafidhahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini dalam rangka memuliakan, mengagungkan para wali-walinya Allah dan para penerus kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan aulia dan juga ulama yang mengamalkan ilmunya itu termasuk bagian mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita berkumpul di sini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia, para ulama telah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sehingga mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kabar gembira sebagaimana dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada rasa sedih, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan wali-walinya Allah? Wali-walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa pada keimanan. Beristiqomah pada keimanan. Istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi taufik pertolongan untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berkumpul untuk diantaranya memperingati haul Al-Imam Abdul Rauf bin Ali Asy-Syinkili
Semoga Allah meninggikan kedudukan beliau di sisinya, dan semoga acara ini jadikan acara haul yang paling berkah, yang keberkahannya bisa kita rasakan untuk kita, untuk siapapun yang hadir dan siapapun yang mengikuti melalui media sosial. Dan semoga keberkahannya juga dirasakan oleh seluruh penduduk Aceh secara khusus dan seluruh penduduk Indonesia secara umum. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari musibah, dari bala, dan dari fitnah baik yang zahir maupun yang batin dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.